How was your weekend? Okay, guys, let's go. Banners are prepared, right? Yeah, fly higher, banners, yes, but others I'm still waiting for their reply. What about SWOT.io? How's it going? Is it okay? Oh yeah. I mean, the only problem is that you can schedule videos on Instagram and you can schedule posts with multiple photos. We'll need to update around 100, 200 products with all the information. The deadline is 1st of August. We need some materials for fashion. Yeah. Can you prepare a list of shops that we can go and film that thing that we need to Yeah, of course. do? Yeah, we need one for clothes and one for shoes. Nekaj, kar boš opazil, je, da damo v Point-outu zelo velik poudarek na podjetniško kulturo. In ena od stvari, ki jih delamo, so tako imenovani feedback sessioni. Gre za pogovore, običajno med mano in pa enim izmed sodelavcev, se pravi 1 na 1, v nekem sproščenem okolju, pijači, kjer se pogovarjava o tem, kaj je bilo do zdaj dobrega narejen, kaj lahko še boljš naredimo v prihodnje, kakšni so nekako njegovi pogledi, njeni pogledi na celotno dogajanje in tako dalje. In to je res nekaj, kar pozitivno vpliva tako na odnose, na počutje, pa preko tega dobimo ogromen nekih novih idej, kako zadeve lahko še izboljšamo. I am a writer and not a speaker, which is why I'm going to read what I wrote instead of talking about myself. And the quiz show. It's also throughout the experience, you get a little bit more feeling. With this, I would like to conclude. And do you have any comments, questions, thoughts here? Okay. Happy birthday to you. Thank you, you guys look so nice with these hats on. Speech, what should I say? I don't age, I level up. How did you know I love chocolate cake? We need to just redesign hero image. It directs you then to the video. Yes, Play button is by default. in the email template. How will test this? Just send all emails for 3 of us. Sem se usedla na mesto, kjer naše kreativne punce dobijo največ navdiha, tako da fingers crossed, da še tudi jaz dobim kaj navdiha. Jaz bi tako rekla, te ideje so ful dobre in tudi ja podpiram tile, ne vem, 3-mesečne sestanke, kolikor jih bomo imeli, pač da pregledamo, kaj se z naročniki dogaja. Po mojem ne bomo mogli imeti ustaljenega kalupa za vse naročnike, ker je vsak drugačen in za vsega delamo drugačne aktivnosti. Dobro, vse za nekatere delamo, ne vem, samo oglaševanje, bo tam pač ne vem, kalup samo za oglaševanje. Nek imamo še itak social kot content, ne, bo pač tam spet drugačne. Na pregledu naročnika pogledamo, kako smo do sedaj, do tega trenutka izvajali strategijo in kaj lahko še izboljšamo. In takrat se tim zbere, pobrainstorma, vmes lahko tudi pridejo kakšne nove tehnologije iz družbenih omrežij, ki jih je potem potrebno komponirati, da dosegamo skupaj še boljše rezultate. Namen meetinga pa je, da dobimo tudi feedback od njih. In če oni vidijo, aha, to učinkuje, to ne, pa nove predloge mi predvidevamo na podlagi tega, da to mogoče zagrabi. For this week, I think we still have materials, but I should say that we need this until next Thursday. Perhaps we can try the time lapse, if it works. Okay. Ne bo tako dodatno povedalo. To začetek. Ja, pa bo pač pod vprašanje. Here, all over to somewhere here, so 3-4 more shots. And then we decrease to only 2 shots. Če pač ta message zaznan oziroma jasno skomuniciran. Kdo pač, ki gleda video, ki ne ve, kaj je poanta. Pač ne vem, če si zapomniš, da je po 2-3 minutah, ko smo gledali, ne vem.